tambasakwan. Ibinintwa sa may tali papwa. Ang kitwa na nawalwa, ang kitwa na nawalwa. Tugod ka mga 6:55 aron bibo kay murag taas-taas akong slides eh. Alright? Si Pilimski, naming squeeze sa Karagatski. Nakakoski, ng isdang tambasakski. Ibininski, sa may tali papski. Ang kiski niya nawalski, ang kitski ni nawalski. Pinatalski sa sakski. Si Pilimoy, naming woy sa Karagatoy. Nakakuhoy, ng isdang tambasakoy. Ibinintoy, sa may tali popoy. Ang kitoy ay nawaloy, pinatalo sa pusoy. Ang kitoy ay nawaloy, pinatalo sa pusoy. Letra O! Ayaw ko na nga eh, pinahirapan niya ko eh. Alright, let's start. Sa pabaydugayan. Oy, dali. Ato na sugdan. Dali lang. Ako sang tarongo ni ako mga kubiertos diri ha. May gabi di asab sa inyong tanan. Exercise. Right. Ablit tag camera. Alright. Unang pangutana, always pag mag-zoom, can you see me? Can you hear me? Ana ba dyan na always sa mga pangutana, di ba? Yep. Makita ra ko ninyo mga guys, mga migo dira. Yes. Ayun. Kisa to? Me. Wow, kung makami ka ma'am, dagan kayo mo din sa Zoom. Ako. Si Julie. Hi everyone. Julie. Good Kabugnaw evening. tingog ni Ma'am Julie. Oy, marag Oh, gikan magugunaligaw mo na nabugnaw po akong tingog. I'm about to say TMI, but that's good. Mayang gabi sa iyong tanan. Can I hear your voices ba? Okay ra? Mayang gabi daw. Padunggan ako sa inyong mga nindot nga tingog diha. Maayong gabi eh. Right. Uy. Sige daw. Si Ma'am Rita. Nakadungog ko si Ma'am Rita to. Good evening. Good evening diha. From Good Cebu. evening. Yun. Ay mo Good kabalaka. evening. Konnichiwa Kimsi senpai. ato ni ato ang Konnichiwa session. senpai. Ano sa to? From Leyte ko. From Ay, Leyte. from Leyte. Perfection. Is that Buen? Is that you, Buen? Yes. Yes. Yun. Sige. Agoy. Uy, Leyte, Palumpon, represent. Ay, Tora. Leyte. Sa Galite, Tabango. Ay, Tabango. Just... Wow. Daghang data. Okay, Yes, so... hello. Konnichiwa. Unya na ta magsabot kung asa mag-abot. Masigdiri pa mo magsabot sa yung eyeball. But thank you kaayo ha, may gabi o sa may gabi. Daghan pag nagasulod. Ma'am, in Daikyang, padunggan ako sa mga tingog Daikyang. Sige ko comment, sige tag chat. I've never heard your voice, ma'am. Si Madam Ikyang biya ang nagsugod aning kuan, di ba? Shy man ko akong tingog na. Lord, pag Street Fighter dahil, Let ma'am. us hear. Madam Ikyang. Hi. Ayun. Ka-sweet og tingog asa lalaki ano. Ay, pag sure dra, ma'am. Uy! Now sa Shaibe. Can you hear me, Char? Sige. Guys, for this evening, I wanted a very engaging na Zoom session, and I am the type of person, just setting the expectation lang para sa tanan, that I am the type of person who draws energy from the crowd. Gets ba? So kung kamo magpatay-patay mo, mura jud ta dirig nagkuan, mura jud ta dirig namatyan ato ang Zoom. Okay, so I need you guys to engage. I need you guys to answer. I need you guys to respond. And kung di mo mangtubag, ipang-kick ta mo diri sa Zoom. Ha? Ipang-kick ta mo, because that's the only thing I can ask from you guys. To respond, to answer, or sabay tawag nimo ana, libre ni siya ha, libre. So, well, I'll do my best to kanang put value sa inyong oras, dili sayangon, actually dili sayangon yung mga oras sa inyong session. Okay ba na siyang understanding, nasabot? Di na mo kailangan mo reply through through mic, kay medyo sabay-sabay gubot kayo. You can just comment na lang sa chat box. Would that be okay? Dili. Okay, Sure. kaayo yung si Diana, si
Si J Pod, yes. Rita, okay, yes. And if you wanted me to address you, kay example, kay Ma'am J Swaring. So J ako matawag sa because it's the only name I can see. So kung naamoy gusto how you want it to be addressed, you can change your name to to however you wanted. All right? Thank you kaayo. May gabi usab, may gabi. Sa tanan nakasulod karon lang welcome. Welcome din sa atong Zoom, no? Si Daikyang si dahilan ani tanan ba? Di ba to ako dyan nag-offer kay Inday Ikyang I would like to reach out to Cebu kasi daghan pud kaayo biya og kanang consume sa kong content gikan diha sa inyong lugara and pretty sure dili lang taga Cebu it's like people just mentioned earlier nga ni taga Leyte pero okay naka-join na gyud. Sige gusto ko makabalo daw ana let's start with taga-asa mo karong gabi una asa mo dapit sa kalibutan karon nagatan-aw o ga-join ani nga Zoom patanawa daw ko be sige daw si nasa imong heart laka uy ayaw taon akong asawa naras kilid. Madukla na niya ta. Cebu, si Rita. Tipolo, Mandawi, USA. Sa Balay, of course. Nako, Carmi, silingan na ta. Ria is from Danao City. Diana is taga Talisay. Lapu-Lapu, si Bobby. Is that correct? Si, I don't know how to pronounce that. I'm so sorry. Is that S-Cial, is a social? S-Cial? Cebu, taga Carmen, si Ma'am Mitch. Si Levi, we're hungry for new things, learning things, my good sir. That is good, Levi. Si Julie is from Minglanilla, Cebu. Pasensya kung mamali ko pronounce bugoon biya ko. Sa taga Kogon si Ma'am Sheila, taga Cebu si Algeri. Abigail is from Butuan. Uy, dul ra. Talisay si Angela, that's the second one. Guadalupe, raise your hands. Say ho ho, di taga Ililuan, taga Liluan si Isaac. Si Levi ay sa taga Talisay. Grabe si Harem. Halos gihatag na yang JNT address. Taga C. Padilla Street, Cebu City, originated from Talisay. All right. Si Angie is from Tigato, Davao City, Deca. From land of ginabot ang puso. Sana. Panagdait, Cebu, Minglanilla, si Nel, si Harleen is from Bohol, si Charity is from Talisay, si Keith is from Jagobiao, Mandaue, taga syudad si YK, Cebu City si KY. May gabi guys, Inimuha, Kagawad Tony, shout out from Davao. All right. Ay mga taga Davao, yung mga spy ng sulod sa inyong grupo. Huy, nag-abang ko sa Guadalupe. Nag-abang. Sa Guadalupe, nagrinta daw sa una si Carmi. Ako po, nakapuyo ko sa Mandawi ba to? As Kabangkalan for a quarter. We were working. Okay, basta. Hello there, kids. Sige. Pang-mute lang ko ha. Mang-mute lang sa ko ha para lang di ta ma-distract and so that taga Pardo, Lapu-Lapu City. All right. Okay. Sige, ato ning sugdan. Ato na ning sugdan ha. Asa ka dapit sa Kabangkalan Lods? What was it again, babe? Agro-macro. It's a subdivision. Pasulod mo to? Agro-macro sa Kabangkalan. Okay. Sige. Let's do this. Humana ba dumog pa ni hapon? Dili. Nakapuyo ko sa Negros. Sige. Una sa tanan, ako dahil Tony. Ay, mag-share na lang kong slide. Ay, Diyos ko. Okay, mag-share kong slide ha. Kadali lang. It's basic. Where is my slide? I can't find it. Kadali lang. Okay. Sige. Kita ra kong screen. Goods na ba? Goods na ang tanan? Okay. Okay. Dikan pag nagasulod pasensya kaayon. Pasensya ko yung gamay ha, kaya dili biya ko taking a person. Ako asawa ang techie. Techie. Okay, abin ako Kabangkalan. Sige. Alright, so let's start. Okay, una sa tanan, my name is Tony. Kinsa na ang nakasugat na ako social media. I don't wanna say following me because that is so cringy. Kinsa na yung nakasugat sa ako ang content
o naka-consume na sa ako og niluod na sa kong naong sigawa sa inyong newsfeed. Kinsa. Agoy tara. Ay follower. Grabe po na. Di ko sure anang follower kay mura jud ko si Jesus ana. Consumer na lang. Grabe ng follower kay mura ko si Jesus ana. Magabaan no yata. So pwede ra. Sir, ga-consume ko, naga-consume this. Ayaw lang ng mga followers ha. Ayaw po nang natawag na influencer kay murag drugs man ako ma-imagine sa influence. Pwede ra kayo nag-consume kayo ng content sir. Ayun. Sige. Okay. Kinsa dire ang first time nga nakita na akong dagway or nakatisting aning ako ang mga binuang, akong mga kabuang this internet. Kinsa dire ang first time? Si Buen is first time, okay? Sanay Love na. Okay. Dili ko po sakto lang kuyawa nga pangalan ay. Uy, mang-mute sa ako ha. Pasensya kaayo ha. I-mute sa ta mo ha. Kay basi unyag makadungog ta dag nag-away na mo sa inyong bana o sa inyong asawa. Maayo nang dili ta kadungog. O dili mga saba mo sa iyong anak dira, unsa ba? Okay? Kinsa diha usab ang karon pa ako first time ko kita nimo. Ay, first time maayo. Okay ra man ka sir, wa man ka na disappoint dira sir or ma'am. Me, first si Sheila, si Isaac. Alright, daghana pagasulod. Hey, grabe ka power ani na group. I love it because there's a lot of people who are interested. There's like what? 46 katao dire. Alright, let's go. So, usab, ako dai Tony, may gabi das yung tanan taga Davao. Taga Davao ko, pero my mom is from Ormoc, Leyte. My mom was born and dako siya until sa iyang formative stage. Wow, formative stage sa Ormoc, Leyte. And the rest, most of her mga relatives kinakaroon sa Ormoc. Nasa Ormoc. Human, ang amahan, ako ang papa kay taga, ang iyang roots are from Bohol. They are from Bohol. Lila at di ko sure, Lila. Basta dito, pero kanang duha ka lugar, I've never been there and I'm planning na moadto unta. If not this year, but next year. Po kaadto anang duha ka lugar. So, kana. Let's go! Sige, let's start ha. Hi, ako si Tony. Og ako si Bisayang VA. I started creating content last year, mga mid last year sa TikTok. Nagsugod ko sa TikTok, tudlo ko dito, kapabida-bida ko dito. I was teaching or I was sharing my experience and giving little na mga kanang tips on how to start your journey. Okay? I'm also part of or ako ang katunga sa Sweeto Podcast. Sweeto Podcast is a podcast namo sa akong asawa. My wife is Swin. Ako Tony. We call our show Sweeto. Sweeto ang tawag sa mong podcast. In that podcast, we talk about still our experience, our journey, unsa pantanan mga butang related to freelancing and binisaya ra taon among podcast kay apiki kay ko sa Alright, kinsa ba diri ang nakakita na or nakadungog na sa among podcast? Not because gusto lang, pero just curious, kinsa na nakadungog or nakatisting nga magsayang sa iyong oras sa among podcast. Ako kagawad. Right. Sige, salamat kayo. Wa pa taon and that's okay. Basta matingala mo ha nganong kagawad, nganong kagawad. Nganong kagawad, dili ko kagawad sa barangay ha. Pero it's a joke. It's a long running na joke na I call myself kagawad. And the rest of the people na parte sa akong isa ka project which is Down South Trainers. I am the founder and sa Down South Trainers wherein katudlo may og courses sa mga nga among target kay newbies dito Bisaya pod among courses and we call our coaches mga kagawad didto. Okay? Let's start. Uy, mang-mute sa tabi pa niyo. Mang-mute ta, kadali lang ha, mang-mute sa ta. Kinsa man ni sila, kadali lang. Pasensya kay ma-distract mo gud ko. Okay ra? Kadali lang ha, mang-mute sa ako ha. Okay, there you go. Dapat din nagsulod ko diri babe. Admit. Sige, anyway. Okay, wa pa pero nakit-an na nako ang gi-post ganina. Okay. Sige.
let me just show you guys my journey, all right? Let me just show you my journey before tam unbox atong topic. Kay nato yung mga points ito gi-post na ni Inday Ikyang sa inyuhang grupo that I would love to cover, all right? So here's my journey. So 2014 when I started. So this was months before ko ning graduate kami sa akong asawa before mo ning graduate sa college. We were both taking up AB psychology sa Arneo Dres Davao. So before mi ning graduate, nagsugod na mi og trabaho. Kay daghan na magbakantes oras so mutong sugod mig trabaho. Pagkahuman, so nay nag-raise og hand. So 2015 to 2017, I became a team leader. So kani nga panahon na I was handling probably nasa 8 to 15 kabuok VAs nga ga-handle og usahay one-to-one client na uban nga tulo ka VA handling one client. So mura silang team nga trabaho sa isa ka client. 2017 around that time as well nahimo kong marketing head ko, so social media, apil na dira ang unsang klase pang platform that time, LinkedIn, inana. So marketing head naga-ideate, naga-strategize of marketing ideas for clients. And so local na siya, local clients Manila, Cebu, Davao, and also international clients back then 2017. Also around that time nahimo ko og content head. This is when kana ganing lahi man gud ang nagahimo kag content versus marketing. So sa content ang specific na ko ra nga role is when I strategize sa na content that works. I'm also there sa ground sa field we're in mag-shoot and ana ako naga-direct, ako nagahatag og kanang mga specifics unsa ang mga dapat himuon. Around 2018 to 2022 I became creative director. Mo na ni siya katong level we're in. I work with designers, pati na ang mga marketing heads and katong content head kanang dapat katong alignment sa brand mga inana tanan creative director, direct ads, I direct mga tanan klaseng propaganda sa mga company nga amo ang ginahandle before. So isa sa akong na-handle is ang Eaton Towers nilusyutan sa Makati, pati na ang West End Square and ubang malls kay lusyutan for a while in Manila. So na ako dito usahay tag sa kabulan, sobra bulan just to handle the marketing and tanan ilahang kailangan dito. Pero basic ko sa Davao. Nag-add lang ko dito para to make sure lang everything is going smoothly. 2022 nahimo kong operations manager. Around that time gihapon inano ko ma-remember, around 2018 to 2022, aside from being a creative director, I'm also the operations manager. Inana jud ang kinabuhi pag nagtrabaho ka sa isa ka startup company kay mura ka og you're expected to wear a lot of hats. 2022 ko ning decide nga moambak mahimong freelancer. So 2022 ko naambak pagka freelancer. Kamo ba dire? Kinsa diri ang freelancer na? I would love to know. Kinsa diri karon ang nagatrabaho na online? Can I see it? Ako lang, just comment lang ako. Si Rita. So freelancer na si Rita, si KY, si Dili Guapo, online casino, alright. Si Keith, si Barbie, alright. Si Barbie for 10 years na. Same for 10 years. Perfection. Me but nag-stop last year. Okay, sige. So 2022 and now karon artista nako. Artista ng bida-bida joke lang na siya. This is when I started creating content and katong naghihimo-himo na ko mga butang-butang sa internet inana. So oh my gosh, my age ma-reveal. Ala ka Inday. Kita-kita ra jud Inday, kita-kita ra jud. Sige. So, I create content for aspiring VAs and freelancers. Mo dyan niya akong pinaka-goal, o mo dyan niya akong ginaingon sa makadugay. Okay. So, this evening, ang ato ang ultimate na nag-goal is to, ang target jud ani ha, basig matingalan mo, ngano nag-istorya man ka ani, sir? Or, Tony, oy, ang kanang, this webinar is targeted solely, unta jud for mga aspirants o katong mga bag-o pa lang sa freelancing. So kung dili na kay kadugay, medyo okay ra pod kay nakadiwali problema. Pero basi unyag magtingala kang unsa man di mo ginahatag na value, sir. Pero I am talking to
the new the aspirants para lang to set the expectation kay basta yung nagsengram og oras dili sir ay may pagwala na lang ko ning join para klaro para klaro. All right? Okay ba? Klaro ba? Pero kung gusto ka makatuon, na kay gusto lang mahibalaan nga bag-o, pwede ra pod kay ka maminaw. Pwede ra jud kay ka maminaw. Sige. Lawa nagatubag ang uban. Kani. Pangitao ta na sila bi. Ipa. Sige, yes daw, yes. Okay. Sige. BPO daw siya si Janet karan. Sige. Also to give you more idea, I teach intro VA course. So gatudlo kog intro VA course. Sorry to interrupt, naa daw waiting nakasulod. Sorry kay. Oh, nakasulod na sila daik. Makasulod na biya sad sila. Kung makapansin ako, usahay lang kay ano, how do I should I give other people ba power to ano? How can I? Kadali lang kayo ha, cancel lang daw sa akong asawa ang waiting room. Kadali lang para wala na tay problema. Ako dyan gisugo ako asawa, you know? Naga-recover pa biya is dengue. It's here, that one. Kadali lang dyan. Kablo na ka ng mga struggle ta. Wala. Nag-record na ko. Okay. Wala. Hindi siya pwede. Hindi siya pwede. It's okay. It's okay. Di pwede ma-disable na ang ano. Okay ra. Sige. Pa-inform na lang ko ha in the ikyang kung na nagsulod. Sige. So, I teach intro VA course and I also do one-on-one session. Kung ginatawag na storeg borit katong which I talk to katong VAs or freelancers nga naa na sila yung mga current clients about client handling. I also talk to kanang mga na-experience pod when how to do discovery call and katong lastly katong mga katong plans to start agency and outsource team. So, muna sila akong mga targets sa akong one-on-one sessions of which na ako'y session pagka man diretso na ko sa session. Ana si Amy, pwede daw ko mag-set og co-host. Right. Sige, try na to na. And I don't know how to do that. Kadali lang. Tapos there's nothing in there. It's just copy quote and that's it. Copy quote indeed. That's okay. Sige lang. Okay ra. Kaya ra. Okay, let's go. Ambak ta diretso sa aspiring VA and freelancer. Sige, kadaghan. Basig mo tingala mo sa nga medyo strong na ko magstorya pero normal na kay ko ha, dili ko wala ko nasuko ha. Pero I do my best to make it straightforward without sugar coating and that has been my way of teaching everyone. Sige. Unas tanan, dili same ha ang VA og freelancer. Dili na sila same. Basig nagtuo mo nga same ra na sila. Let me explain. Let me give you more context. There's actually more than this is not, it's not just VA freelancer. There is one more ginatawag na remote worker. So tulo na dapat remote worker. Una, ang virtual assistant manggod for the longest time becomes the umbrella nga tawag sa tanang tao nga trabaho online. Agree? Para to make it easy, tungod kay VA man ang sikat, VA na lay tawag sa tanan. Pero if you are a graphic designer, SEO specialist, or web developer, dili ka VA. Dili ka virtual assistant. Virtual assistant, for just to make it straightforward, you are an assistant. Like an online secretary. Secretary ka. Wherein you help or admin person, pwede pod. Wherein you help clients online. Pwede ka may mong VA bisan pag imong kliyente nara sa Pilipinas, bisan pag imong kliyente kay nara sa Cebu, naka sa Davao, pwede ka mo ka may mong virtual assistant. Ang kanang mga specific person ng mga graphic designers na sila. Kanang mga bookkeepers na sila. Pero lang tungod guna murag nahimo siyang generic name ba sa tanan na mo nang virtual assistants tanan para sa uban or just to make it easy kung mayon kasi trabaho no VA ko okay dai VA ka para dali na lang ka explanation. Pero in my case I am an operations manager. Most of my jobs
or if not, kay operations manager or project manager or strategist consultant sa marketing. Pero okay ra kay ko tawagan kong VA para kapuyan ko. Pero if you are talking to other people, labo nag-same man mo na sa industry for a while na, you guys can ano naman easily, oh, I'm like this, I'm like that, or I'm a copywriter. Goods ba? Now a freelancer, there's also a difference between freelance, dili po tanan virtual assistants kay freelancer. Ha, dili sila same. Dili po. Okay, there are virtual assistants nga gatrabaho under agency. Kinsa may under agency dire or nagatrabaho under a company? Kinsa may nagatrabaho dire under an agency? O si Ma'am Julie, nasa agency siya. Mga Athena, okay. Na mga taga Athena, ay nag-freeze ko, kadi lang. Hello? Nag-freeze ko wala. Kahit kung nang kalit. Oh, wala ko'y problema anang agency. Okay ra jud kaayo kay dili man ta ka sure. Freelancer naman sa una ang tawag. Yep. So, dili tanan virtual assistants kay freelancers. If you are working under a company or an agency, you are a remote worker. Hala, unsa nang remote worker, sir? Sabot ana, gatrabaho ka remotely. Pasabot, nagatrabaho ka, wala ka sa opisina. Pero you are a remote worker. Yes, remote worker, full-time work. That you are, matawag lang ka nga freelancer, guys, natawag lang mo nga freelancer if gunit na imong oras and dili ka full-time. And that you are capable or allowed or free ka to have multiple projects. And if you're working directly with a client, you are your own business. Gets ba ninyo? Wala, dili ka hawak sa bisag unsang klaseng entity, dili ka hawak sa bisag unsang klaseng company because you are your own company. Masabtan ba ko ninyo? Because ang freelancer ka because ang imuhang kontrata, kung naama kay kontrata, kung naama may kasabutan, you have this directly with the client. Dili pasabot ka trabaho ka sa balay kay freelancer na ka. Pero dili pud ta mo gawas ito sa kalibutan. Ay, dili mo ka freelancer. Ayaw sad. Dili man ka na. Ani ha, I just wanted to clarify nga dili tungod kay natay nahibalan that makes us better than other people. Dili pasabot that you now hold that knowledge na imo na nang ipanglaparo, ipangbagnos sa mga dagway sa inyong kastorya. Dili pod. The only reason why we're discussing this is para tarong o klaro unsa atong tawag sa atong kaugalingon or kinsa atong mga ka-deal. Okay ra ba? Okay ra? Wala nangawala naman mo. Dili siya pasabot ha nga kuan ha. Low key pero dala. This one, Bisaya. Proud ni Bisaya. Oy, Diyos ko. Mo bitaw nang usahay mahilasan ko pag kailangan jud kan di mo jud mo kailangan gud ipamuka nga mas hawd ka kay siguro hawd ka sa inyong ubang batang pero for sure there are like hundreds if not thousands of people that are way better than you. Mo nagdili jud ko mo claim nga expert ko, di jud ko mo claim nga better ko. I do have a bit of a knowledge. I do have a bit of information, of which these informations that I have right now are not even things na ako ra. Tungod sa ako siyang acquire. It's because I exposed myself to multiple people na mas hawd pa sa kuha. There are more people out there that I'm talking to nga I am also learning in the process. I'm even learning to people I am doing one-on-one sessions with. And it's only when you allow yourself to learn. It's only when you acknowledge nga dili jud ka hawd, dili jud ka perfect, ug dili ka expert, dira kana nga point ka mo grow pa further because you allow yourself to learn pa. E kung hilas sa kay ka di na. Ikaw na 100, ikaw na si Tagoro 110%. Okay ba? So, kadungog mo anang uban ingon nga banggiitan na mo ko aning industry. Daw be, unsa ka kabanggiitan? What makes you banggiitan? What makes you expert?
What makes you the best? Just because you know this certain part, kuyaw na ka? Iladong mangiluway. Iladong mamikpikay ka na. Kung the moment you believe that you are the best na, that will be your downfall. Because in this industry, patay, dili mo grow, mawadag project ang mga tao nga di mo padayon og grow. Kay paspas kaayo ga evolve ang mga bagay-bagay. Paspas kayo nga bagong information. Paspas ga move ang business. So you have to keep up with the time. Time sa ha. Kagawad Tony, naunsa naman ni among gisudlan? Wala man ni adto diri para kasab-an. Giingnan bitaw ta mo magwali ra ko diri. Giingnan bitaw ta mo magwali ra ko. Igo ra jud ko diri mga saba. Okay ra man ka sa inyo ha makasab-an. Okay ra? No choice. Okay ra man ka ha. Oh, spunk as daddy. Grabe, man. Okay ra bitaw kaayo. Because this is I think this is how I do it. And I hope okay ra sa inyo. Fire. All right. So dili sabon ako. Dili same ang freelancer ug VA, dili pud same ng remote worker. If you are working right now under an agency, you are a remote worker. If you have your time, if gunit ni mong oras and you are allowed, bisag walay magbuot sa imo ha, pasabot free gani, walay magbuot sa imo sa imong oras, walay magbuot sa imo ha to nga to stop you from working more clients, walay magbuot sa imo ha bisag asa ka karon sa kalibutan magtrabaho, then you are a freelancer. Let's move. Lost in the world of freelancing. Mo itong second point. Lost in the world of freelancing. Ako lang ning i-limit to 1 hour ha para na ko ipahulay kay feeling ako usay kay mahinayak ko ba nya ma-drain gud ko ampak pa ko sa akong next session na pa ko session magod 9 to 11 PM. Lisod jud kay madato guys. Lisura jud madato labaw nagpalautang ka. Di ka tag-utang mo na kailangan ato maning kamot. Sige, lost in the world of freelancing. Funny. Sama to. Ayun pas ko ano, are you lost, baby girl? Are you lost right now? Is this you? Are you lost? Ina, I'm lost. Katong uban diri nga lost, dili just lost in the mix. Lost kay wala ka bulo sa padulong. Ako ingon si KY. Okay ra jud kaayo. Okay ra jud kay ma-lost. Hala, klaro kay mga nakakita sa salida oh. Guy, sakpan kay kada arita. It's okay to admit, ay mo kaulaw, di ta mo i-judge. And there is wisdom in acknowledging, knowing that you are having a hard time. It's Sheila, perting lost. Ako pod kay wala ko kahibaw asa mag-start, sir. And that's okay. And that's okay. And I'm happy that you're here. Dili ko maingon na nadirita ng tubag, pero I'm happy that you're doing something about it. Lost na lost, dude. Naglibog na ko. Na, samot ka maglibog, dre Julie. Okay. Sige. Alright, may na lang nakapaminaw ko. Galibog kong asa magsugod na ay guide. Okay, let's go. Nako yung mga points diri ha, paminaw tarong, abring dalunggan ha, ayaw mo ka-distract. You're welcome, Ruth. You're welcome. Basig nagpataka ra kag bangag na ha, Diyos mio. Basig nagpataka ra kag bangag kay nag-hope nga makachamba. Ikaw ba ni? Mo ka magbuot lagi ni siya sa kuha. Anong magbuot mo siya sa kuha ang spelling? Ikaw ba ni? Ganang basi nagpataka rag bangag ba? Kay tungod lagi na dunggan sa palibot nga kanang sayon ra o inani ra siya. Mo nang sige lang, go lang nang go. Bahala nag unsay masudlan ra. Basta lang naa. Para nagkaon sa mana. Oy, mute. Marag naghungit-hungit naman plato na matu kutsara ko nadunggan or nagluto ba to ka na naskarahay. Mura nagluto og pakbit unsa ba? Pinakbit. Unsa sa daan niyo draante, angkol? Ha, basig nagpataka ra magbangag. Kay wala dili mo sure ba asa magsugod. Ikaduha. Basig wala pa kabaloon sa imong core strengths and what you can offer. Sige daw, be.
Unsa man na inyong core strengths daw? Unsa inyong core strengths? Isa lang, Tagalog og isa. Dapat paspas kay sure naman mo. Pagpangata na si mo, unsa imong core strength? Unya na nang gusto ha. Unya nang gusto Rita. Let me just know unsa inyong current core strength. Problem solving ay saak. Good. Ang uban, unsa yung core strengths? Share jud akong kusog. GVA, okay? General Virtual Assistant, always willing to learn. Customer service si KY, attention to detail si Julie, market research si Ruth, e-commerce si YK. Kung na KY na ay YK, kanindot ani. General Virtual Assistant, data entry, paralegal. Oy, that is a good ano ha. Kay dili ka na daghan dili kay daghan mo dira nga area. Multitasker. GVA, logistics. Bidaw ang uban. It's okay maingon nga wala pa mo kabalo. That's okay. Amazon, SMM, bookkeeping, real estate, CS and logistics, admin, EA, EA pod si Bobby. Wa pa ko kabalo and that's okay, Jessa. Ang di mo tubag diri no? Sus kalami yung doklon. Libre na gani, di pa jud mo engage. Mga saba ba jud ko. Ang sa mo diri kung di mo motubag? Ha, nakunsa mo diri? Na dula jud may lugar sa industry kung inaana mo. Swear, storya tinuod. Wala na nang wala dili kailangan jud mo maningkamot. You need to come in with the same energy. Guys, don't take this personally but I'm letting you know. Kailangan mo maningkamot, mo push jud mo. Kay kung karon pa lang di na mo sure, dili mo kabalo, kailangan nyo maningkamot. Bisaya ba ganin eh. Unsa na lang kung English, Diyos ko. Pero yupak na sige gwayway. Mao nag-study kog bookkeeping, all right? Agay. Wala pa ko nose and that's okay. That's okay. That's okay. That's okay, Guillermo. Mutubag na sir. One part. Naniid ni mo sir. That's all around man ko's current work na ko. Uy, that's a kabalo ko modawat o ma-constructive criticism. Bantay with Angela ha. Ganahan man yoy. Ganahan man yawan. Pako kabalo sir. Okay ra jud kayo na Ella. Buen. Financial planning, real estate, opo kabalo, quality assurance, afat CSR, all around. Lagi. Okay. Move ta ha? Move ta. Di na bito tamadaan nga magyaw-yaw ra ko diri. Plus wala pa ko kabalo unsa imong needs. Wa pa ka kabalo unsa imong needs. Niche o niche unsay tawag nimo ana. Basta niche. Kasi kabalo na unsa imong niche dere. Patanawa daw ko. Patanawa daw ko unsa imong niche. Dali. That's okay. That is okay, Paula. Paul ay Nazar. Okay ra jud kay na. Akong background is banking, then naka-try kog loan assessor. At the same time ganahan ko SMM. But naglibog ko unsa gyud pinaka-core. Okay ra kay na. Pare sa nip sunod sa toast. Toast na inish. Oy, dili gwapo. As much as I enjoy imuhang mga hirita, I haven't seen a serious reply kan sa imo, pero I would love to ask everyone. Unsa man ang niche? Unsa inyong niche? Unsa inyong niche? Real estate, okay? Bookkeeping. Undecided, okay ra kay na Jessa. Lead generation. Cold calling, Amazon researcher. La, patay dyan ni karon. Sige, tubag pa. Insurance, financial, admin assistant, real estate admin. In the Ikyang, are you here? In the Ikyang? Ayun, in the Ikyang Lingaw kayo matubag in the Ikyang. Kalingaw. Sige. Amazon VA. Wala na? Nag-take note naman ko. Charis. Healthcare. Undecided jud sir, nakatry ko appointment setter pero kadili lang. Dili kay ato anang panggubaon inyong idea sa niche. Ready na? Ato nang gubaon. Sige. Mo ni ha, basahan yung maayo.
How to answer what is your niche? Core offering or service plus target, industry target. Ang niche, guys, is not your core offering. Dili GVA, dili ito tanan inyong ipang mention, that is not a niche. Why ning tama? And that's okay. And that's okay. Dili to niche inyong gipang ingon. Dili pod hilig ang niche. That's interest. Dili. Awang sample. Basta ha, tutukin ninyo ang sample. Tutukin niyo please. Niche is the industry. Niche is the type of business. Niche is kung unsa tong market. Tama na, Geraldine. Market na inyong gusto i-target o inyong current nga katrabaho karon. Perfection D. Perfection. Boom! Tanawa si dili gwapo. Specific. I love that. Sample, basahan niyo ha. When you are asked unsa inyong niche, sugod mo sa core offering. I asked you earlier. Unsa inyong core offering? Yun mga answer in answer. Example kani. Bisaya na jud akong example diri ha. Bisaya na jud kay ni. Sharon lagi. Sharon di po ni magets ni. Kay kani. Sample. Expert available driver ko, boss. Ako ang mga target kay mga maestra. Gets ninyo? I know that's a joke, pero I tried my best to make it very specific. All right, Bobby. Thank you. Thank you. Good. Gets ninyo ang sample? Wala, digital mahuman dere. Gets. Gets. Gamay. Klaro ba? Di ba? Klaro ba? Sharo lagi. So, the goal here is pagpangutan-on mo, example, pagpangutan mo, kisa may nadre. Greg, unsa man imong niche, Greg? Mayon ka nga, ako, social media manager ko, pero akong gina-service na industry kay mga mga funeral parlors. So klaro siya. Klaro siya. Specific ay imong target. Dili magud ka. And with clarity and with specific in your mind right now, you know exactly unsang klaseng tao business imong gina-target. Therefore, it's easier for you right now to learn what kind of business they are, what kind of problems they have, what kind of needs they need. Moto imong ipang target, moto imuhang baligyaan sa imuhang serbisyo. Kay imuhang core services, ang imuhang katong imuhang mga SMM, moto imong produkto, guys. Moto siya imong baligya kay businessman ka. Tama na, Buen. Social media manager man ka mo na imong baligya. Mura kag tindahan karon. SMM akong baligya. Pero dapat kaila ka kisig na baligyaan nimo. Kay basic example, coffee shop ka. Na namaligya ka sa mga badyaw. Mag-connect ba? Mamalit ka ang mga badyaw sa imong coffee shop? Angie, you have to be more specific what kind of business, because business is such a wide niche. Mura ka nag-cast og net, naglabay kag kanaganing sa ba net. Mura kag nangisda ba naglabay kag pukot sa dagat. Po dili ka sure unsa imong pandakpon. O kakabalo imong pukot ani kadagko ang bangag. Pero imong target ing nasa imong manahuna imong mga bulinaw, di gid ka kadakop. This is making sense, guys. This is making sense. Ana si Amy. Core offering, bookkeeping, accounting. And that's okay, Amy. You can figure that out. Because with clarity, again, sabon ako nag-emphasize with clarity, apil namang iro sa silingan ni Saba kayo. With clarity sa inyong industry, inyong target, mas makasabot mo. Kung ingon mo nga mga inyong target kay mga florist or mga flower shops, then karon imong tun-an unsang klase ilang needs, kinsan sila unsang klase nga business ang mga florist and mga flower shops.
So when you get the chance nga makakonect kag mga florist or flower shops, mas nakay daladalang information, mas maka-relate ka silang ginastorya. Kaysa nun ka nga SMM ka, pero imong gina-imagine kay ang imong mga design kay kanang wild kina colors. Apil man sa SMM ang pag-design, di ba? Or imong gina-design sa imong gina-imagine kay kanang mga kanang imong gilang hunahuna lang kay mga black and white kay mo man na imong kunuhay imong design aesthetic pero di man siya mag-connect sa imong ginabaligyan karon nga mga florist. It has to be colorful, it has to be pretty, it has to be feminine and all. So dili connect ang imong gina-imagine sa imong ginabaligyan. It's the same as kung coffee shop ka, dili ka kung naka dito sa lugar sa mga badyaw, dili jud ka kabaligya didto. Ngano malit man sa imong mga badyaw nga dili man na nila need. That they can buy man 3-in-1 or coffee nga stick. Tinuod, tama ka na Isaac. It has to be relevant. Imagine na lagi yung kagalingon nga tindahan mo. Di mo pwede magbutang o kanang inyong tindahan, yung sari-sari store ba dira, dili ka ka-imagine ana nga bisag asa ra ka mabutang ana tungod kay kaunona ka nindot tukod og negosyo diri karon. Example ha kani magbutang ka dito karnihan sa baboy tunga dito sa Muslim area. Kitungod imagine mo nga ay kusuging baboy dire. No offense to the Muslim area, right? Pero imo lang gina-imagine imo kaugalingon because you're just too focused on yourself. Wala ka gauna-una sa imuhang palibot. Dili jud siya pwede, Greg. Kay kung inaana imong mindset, magkabuang ka, mahurot imong energy. Mahurot imong energy. Mahurot imong energy kay magsigir ka gunahon unsa ano pagbaligya, pero ang tinuod kay mali imong way sa pagbaligya. Sige daw, I would love to hear. Kasi dapat ay oras, 7:39, so we still have 20 minutes. Sige, I would love to hear at least 2 people. Dua ka tawo nga mag-share sa ilahang niche. Abli mic, dali, abli ang mic. That is right, Angie. I love the SMM for skincare. Tinuod des, tinuod. Mao ang rason ba't basahon ang description sa skills kay basi inyong dili connect inyong gina-offer pati inyong portfolio dili connect sa ilang business. Ikatulo ang inyong cover letter kay inyong ginahimo sa inyong cover letter inyong resumes kay generic ra kaayo. Unsa inyong gigamit aning isa ka business mura pod inyong gisend sa tanan. Mura mga abnormal. Mura jud mo mga abnormal ginana inyong muon. Kay mangita ra lagi mo tsamba. Ingnon na di ba nga, send 100 resumes a day. Siguro, pwede mag-work siguro siya, kaya may uban, pwede managin sila, katrabaho managin sila, bahala ka, go. But is it efficient? Is it efficient? Daghang pag nanulod, gusto pa sila magpakasaba, sayangan, na-miss nila ang first part sa kasaba. Anyway, is it efficient? Nga inyong gigamit nga resume diri mo rin yung gisend sa tanan. Kung ako mag-applyan, kita na nako nga inyong gisend maklaro jud ba kaayo kung wala nyo gibasag maayo ang company. Mo nang importante that you research about the company, you check ilang website, you check the kaniha, importante kini siya nga tip. You check ang ilahang about us, ilang mission and vision. Dito ninyo i-align inyong cover letter. Dito niyo kung naman may portfolio, mga designs, i-align ninyo unsa ilang design karon sa ilang social media. Make it close but you level it up para ang magtanaw sa inyong portfolio, magtanaw sa inyong resume kay mingon sila, ay, mo ni ang perfect. Mura na gud na siya og kanang mura na gud na siya magpatukod kag extension sa inyong balay. 'Di ba? Nya, ang imong ipakita sila kay kanang dapat close sa unsa ilang ginapangita nga design. Di ka mapatakag butang dito design nga layo ra kay di jud ka makuha. Labo na lang mag-fake it till you make it. Diyos ko. Pangtukon ta mo. Imagine ha? Imagine, sir, okay naman mag-fake it till you make it. Imagine na ninyo kani. Kamo daw ang nasbutang kamo daw nasa sapatos sa kliyente. Balik ta sa magparitoke ta, magpa-extension ka sa inyong likod sa inyong balay. Ingnon mo sa mga trabahante nga, boss, ka-testing ko na boss, nakahimo na ko sa unag balay, naka-file na ko hollow block sa una boss. Yes, inana. Naka-file, nakapintura na ko. Tapos ang ending karon di mo kay kabulong masag semento.
Kay i-figure out pa niya sa imong trabahante karon kay na naman siya na naman gitagana naman siya tsansa. Would you want that? Would you want the same situation sa kung kamutos lugar sa kliyente nga anaon mo? Tubag daw. Would you want the same situation? So nga nang inanaon na tong uban kung di ta gusto inanaon ta. Maunang daghan kliyente karon grabe na ka-istrikto. Maunang karon ang mga kliyente di na mosugot pag wala experience. Kidaghan man kapila naman sa lagi pang-atik. Mao bitaw na akong ginaingon nga ang mga bag-o karon ang samot nga nan problema pinakaapektado tungod sa mga kabuang sa mga nauna. Ay dili jud Mark masuko jud ko Mark. Tinuod, that's mo na bitaw karon and because pod daghan naman kay karog option ng mga kliyente. Ang mga nang-apply karon ani ha? Ang rason nga nung kailangan ka maningkamot to have the skills that you're equipped is because you are competing against people with experience, people with skills, and people nga na mga kliyente karon. Kay isa ka freelancer, isa ka VA karon, dili makontento sa isa ka kliyente. And that's the truth. That is the truth. Pati ako, bisag kinsa pa dili jud ka makontento sa isa ka kliyente tungod kay pag katilaw na kagdako na sweldo, musaka ang imong cost of living. Lan abot naman kag ani boss. Tinut-anay makang istorya ng gusto. Ning saka ng cost of living, ning mahal na ni sakyan na ni balay, mukaon nag mga lami, di na mukaog holiday nga corn beef dito na diretso sa Pure Foods na diretso Dilimondo. Di na mukaon og kuan, di na mukaon og kanang dili tender juicy. So pasabot ang sweldo nga dako ning gamay na, ning gamay na lang. Increase man jud ang lifestyle. Dili po ka pwede nga mayon saka mo yung lifestyle. Para asa man ka nagtrabaho kung di na mo saka imong lifestyle, gusto jud mo enjoy ang mga butang na di ka gana nga imo lang ginapangarap sa una. So karon nga ning saka imong lifestyle, kailangan sad nimo mangitag trabaho. Nya karon ikaw, buta to ikaw, mosulod ka karon nga wa kay alam tungod kay ngita ra kag tsamba. Unsa man imong tsansa? Kanina lang storya tag tunod anay. If you're applying for marketing related, magtapad tando, dili sa ingon na howd ko, pero ingon lang ko, just look at me as someone na experience. Would you have the chance? Tell me, if you're SMM karon, kung magsabay tando apply, would you have a chance? Ayaw ko tanaw as expert. Just look at me as someone lang na experience. Ano lang. Gusto mo ka magtunod na experience? Baliskat yung kaldero mga sir. Ana sa KY, depende. True. Pwede, depende. Depende mo kung na ginaon sa nyo pagpresenta sa mga kagalingon. Pero I'm asking those who like experience, ha? Katong wala experience. Kung naka-experience, yes, pwede. The odds is even. Sige, KY. Since you're saying depende, would you like to share? Do you have microphone? Dali. Dali, kaya hapit na ko. Mahuman. I have what, 15 minutes? Nindot ni makadungog ta, kaya basig, ano ba, nindot bitaw. It is true, depende gud gihapon na. Correct, Mark. Correct. If zero experience pero has enough skills to back it up, basin now, depende gihapon sa how you present yourself. True, Mark. That is correct. That is correct. Pero akong ginaingon dira is dili experience ang labanan. It's being equipped. Kung nakialam how to do it, di mo kailangan experience as long as you create your own opportunities. KY, na kay Mike, go, fire. Na. Actually, Go. pareha man sa imong gisulti, Lods. Mm. Nga, Corn, although walay experience ang imong kadungan og apply, pero muna siya, nakaagi siya sakto nga training niya, na siya practice. Yes. So, muna siya, naagi siya 50-50 chance to land the job. Muna siya. Tama, boss.
Tama boss, tama kay boss. Kay mo na ginaingon sa uban mahadlok sila mo apply ba tungod kay wala sila experience. But the truth is, you can make your own experience. You can make your own kanang imong opportunities. And you can do that by learning. You can do that by kada ganing kung unsay mo natun-an, you apply it yourself. Example, social media manager. Yung ka nga, mga kliyente, mga nag-hire mo ka nga wala makakatisig trabaho, mayon ka nga. Wala lagi ko experience trabaho lagi boss. Pero kabalo ba ka ni agi kog training? Amo nang kliyente, ni agi kag training unya. Training naman di ay. Ay sa boss. Ni agi kog training. And since wala man ni hatag sa kog opportunity to start working, what I did, gi-apply na ko siya. Naghimo kog dummy account for page, ni adto ko sa mga barkada, naghimo ko sila, gi-offer na ko kung services sila mga businesses. Ako nag-manage sila ng mga social media, nag-start kog post dito, inani akong rason sa posting, mo ni ang tone, mo ni messaging, mo ni strategy, mo ni siya ang end results, mo ni siya tanan ang growth sa ilang page. Do you think dili ma-amaze ang kliyente sa imuha? Pasabot ana inana ka kapag inana ka kahawd mangitag paraan. 'Di ba? So it can be anybody's game. How gid kay ka? Kay wala ko kagitagag chance for ning himo kag imuha. Most of the people like myself, I was able to experience things because way back before, clients are willing to work with people who experience. So I learned things through the actual job na. Pero kung ikaw mo present kasi mo galingon na ikaw jud mismo nang itag paraan to learn, next level ka. Tama na, Mitch. Kung determinado ka, wala dyan imposible. Wala dyan imposible. Munang maingon ko, ang information karon is already on, nasa tanan online, dili para sa una sa mong panahon nga, wala dyan kay sources. Karon ginahungit na. Ginahungit na sa inyong tanan. Like this one. Wala may mag-zoom-zoom sa una tawon, magtudlo-tudlo. Mao ni classic example na fake it till you make it. You can only fake it if naka skill to back it up. Nya zero skills, nya zero experience. I just don't like na the phrase tama maka Sir Mark pero di lang ko ganahan sa word na fake it till you make it. I'm so sorry. You don't really need to fake it man. You can always be honest man nga wala ka experience pero I have the skill and you can position yourself. You can phrase that better nga kaysa mag-fake it kanang just really the phrase na fake it till you make it. You can always tell the client na wala ko testing ana in the actual job pero I tried it myself inani kong nahimo inani ang resulta inani ang process so I don't think naida ko nga change naida ko na difference pero if you would give me the chance I know that I'd be able to execute it with your guidance and allowing me to have that learning curve, right? Tinuod tinuod jud tinuod jud tinuod tinuod if you have the skills and knowledge sa unsa mga pa ka heavy research left and right bitaw confidence jud and you can confidence charms comes from knowing that you are capable. Confidence comes from knowing that you have something to back it up. Confidence comes from knowing nga nga kanang nakialam. Pero kung confidence lang ka nga walay laman lata ra ka nga saba wala man kay kaya i-produce. Ingon ka sa kliyente, di ba ingon ka hawd ka sa interview? Himoa daw. Nahilak. G, jud. La, Diyos ko, wala na. 9 minutes more. Okay naman nag-share naman mo. Sko Martin sa inyo ha. Hey, let's back it. Move. Okay. Maingon, di ko ka-land og client, boss. Di ko ka-land. Pwede ta maghimo na lang part 2. Mag-part 2 na lang tabi. Kaya napo ko'y pila ka slides dere. Napo ko'y ubay-ubay nga slides. And gusto na ko siya explain og tarong. Dili ko gusto og di ko ganahan nga kanang dili matarong og explain. Nanalang ko'y 8 minutes. Tinuod des. Inda ikyang. Are you there? Bisan pag part 10 ikaw. Okay ra, Dams. Mag part 2.
Oh, ing na lang kuwen. Sige. Pasensya kayo ha kay nalingaw matag storya agad. Mubaba na ko energy mo. Isaka na pababa na ko ha basig matingala mo. You are the best. DJ Khalid. Isa ni nanawag. Wait lang basta ako aning pamangkin. Madali lang. Okay, wait lang, wait lang. Si ako tong mama. Madali lang. Mag-stop sa kog-share. Dahil lang. Okay, wait lang. Can you still see my screen? Wala na. I am so confused what's going on in here. Wait lang. Naunsa naman akong screen? Dali. Man, dali lang. Nawala na tanan. Tora. Tora, stop share. Sorry kayo. Na-distract ko kay my mom was calling me. And dili ka na siya gatawag. Anyway. Sige. What do you think, guys? So, napatay session 2 ha. Napatay session 2. Session 2. Pwede ti ka i-post nga di giscam ko nimo sa kamatuoran. Is this helpful to everyone? Is this thing helpful? Kabalo ko daghan na drag experience pero helpful ba? Okay ra ba? Wala ra ba mo nalain sa kuha nga masuko ra ko kalit? Legit ba legit? Legit? Mama. Unsa daw imong mama? Hindi lang. Okay. Guys, the goal of this session is not to dili kay ibaba inyong confidence ha. Dili kay mo gani i-discourage mo. The whole point of me doing this is the opposite. Is to help you be more confident. Kasi guys, I mean dili ka mo but most of the people needs to understand. Needs to understand nga kanang you have to really prepare and take it as a challenge, correct, Mitch? Take it as a challenge. Salamat kaayo, dili gwapo ha. Perfect, salamat. Can you guys can I ask for kanang kung nalang may oras, basin day kani pwede ko mga sa inyo ha og review sa page, basta kana na lang review sa page. Ikaduha, if you can see I posted a reels ako ang page. Can you paste there the takeaways ninyo? Can you do that for me? Because that's the only way for me to actually know that you guys truly understand what I'm trying to do here. Again, this is free. This is free. Wala ko na maligya or anything sa inyo ha. Wala, because that's not the goal here. Akong goal lang is to reach out to people in Cebu because wala lang, bida-bida lang ko. Ganahan ko yung ikyang and we have also nain pa nga mga ginahimo inyong mga takeaway. Ibutang dito sa akong reel and if you can also do that in the ikyang pahangyo lang if you can also create a post dito sa coffee ilan na pong i-paste dito ilang takeaways I would appreciate that kay ilahang takeaways labaw na sa mga tao nga wala ka consume sa akong content makita nila ang takeaway masabtan nila and I also share to everyone ang recording ani para matan-aw nila in the ikyang kasi wala ko labot di taga gatekeep diri kay kani akong gina-share diri tanan are also the things na ako ra pong na-learn everywhere so dili ta magpakaron ingnon nga ako ara ni tanan. This was never mine. So therefore, it's okay to share to everyone. So kato, akong i-share ni, let's just wait, just give me a time to upload the recording and if you can create lang Madam Ikyang a post dito sa sulod sa inyuhang Facebook group para ma-post, ma-share sa tanan ng inyuhang mga takeaways. Bisaya ra is okay. So there's three things. Three things. Labo na. So una, kung nalang mo oras, kung dili mo obligator, di mo oblige siya, nalang mo oras, binlitaw ko yung review sa akong page. Ikaduha, there's a reel there sa akong post.
about this. You can comment there the takeaways, and the same takeaway you can post it or comment it dito sa group. Pasensya ka ding iking nanugo pa jud ko, pasensya kaayo. Pero if okay lang, kato lang, salamat kay sa tanan, and appreciate your time, guys. Appreciate this. Appreciate this. Picture siguro ta ay. Dams, part 1. Kita ta sa part 2, okay? Part 1, part 1. Let's go, part 1. Toras Mark. Oy, Mark, ngit-ngit kay kadra, Mark. Mura ka ka ng asset sa gobyerno. Mura kang asset. Oh, Tora di ay. Mura kang whistleblower na, sir. Oy, Buen, may gabi sir. May gabi sa inyong tanan. Kamagwapag, kagwapo mo tayo ninyo. Oy, naraman tayo mo dra tanan. Kinsay pwede gamay kay kong screen, kinsay pwede mag-picture. Yun. Hello there, Ruth. Hello, Greg. Hello, Carla. Ako nang ipang-hello ang mga nag-open ng video, bala mo. Hello, Sheila. Hello, Carla. Hello, Bronola. Hello, Mark. Hello, Devi, Sheila, Buen. Who else? Who else? Let me see. Angie, Shari, and Angie. Hello there. Hello, May. May gabi. Kana din ninyo. Uy, Diyos ko. Kadaghan. Hindi na ko sure sa kadaghan. Hindi na ko bulo asa na madapit. Anyway, hello, Julie. May gabi. Ayan, tama. The first person yung sulod gaganina. The first person yung sulod. Kay, na ako'y, katong gipost ako sa comment section, na ako'y something for you, ha? Na ako'y something for you. I-message ko sa page na ko. Kasi nag-take og picture. Yun sa to siya. Dili ra ko maghubo. Dili ra ko mag-open kay gobo ra ko. It's okay. Ako na lang mag-screenshot. Ako na lang mag-screenshot. Let me okay, ready 1. Smile mo. Ulo ka bulo ko asa mo dapit pero napa ko sa page 1 ha. Ready 1 2 3. Okay, ako sa nang i-paste dire, kadali lang, sorry. Dali lang ha. Ay, dali lang, dali lang. Sorry. Ako na lang i-message kay Ikiyang diretso. Oh man, I'm so sorry. Kay I'm so Ay, wait, dali na lang ako mag-post. Dali lang. Okay, page 2. Smile. Bahalag. Wala pa takabulog asot. Basta smile lang mo permente. Para. Mana. Ang wakabantay, sorry na lang, Jud. Kaya di na madrawing inyong mga now. Page 3. Picture. There you go. Thank you, everyone. Salamat kaayo. Diba? Salamat. May gabi sa yung tanan. Enjoy the rest of your evening. And I will see you sa part 2 kung ganahan pa mo. Kung ganahan pa mo. Pero kung dili, okay ra po. Okay ra pod kaayo. Bye. See you guys. See you. Bye-bye. Leave na.